Veniamo sì, quali vari That's why you turning part to much else. Lovely, no program in Chigam, literally. And it's a what it was. Pasoga community in your area. Is it almost a bit? Omwana ngabula agero wabulidde nzija kumika program eno niba nange bendinabo nsada ali kamera omulanga mu kigulu Rajab Yumbwe natambula ayina okweyogera ku amayina ge n'omwami owundi ayina kweyogera amayina Programma ne Chicago, hanno kusa masoka ebyo biba bino okwega akitwe magana kuwanga bwa busoga neyanziza manduzi okunshanzo na kuwalefa nyabo omuto Stacy yeyanziza banimmu lwaleero era nesimye nze nga bulido nze taliire John Bosco musadde omugabula ate omulamogi era ab'obulamogi mbasukirye abamwikalire eyo muli mutya ansuubire nti weekend yatonya mutandikire okulimira omumbooli luma kyamazima nesimye okuba nimmu olwaleero programu yetwene ekigangu era abatuze okutubona eyo n'abali kutuwuliriza benda ino mulinde itulye tuleese olwaleero neyanziza Amen. Mbaile n'okugamba wabsite nakumeneza okutegeeza abantu baffe abali abatukola program kitano aye nga atudda kimusike lwali eyo aliko kibona like nga sharinga yongera okutambuza kibasoga community eri ife ng'otutambuza program eno ekitamu bana nti basoga olwabusoga lwali eyo nawe nangoyinza okwenda okukweyinzira ekibiina kino ekyabasoga community eri enamba edeesinzibwa lituyibwa ku bayo yaife yaife eryendawulo tusangibwa ku TikTok twasangibwa ku Instagram twasangibwa ku Twitter twasangibwa ku Facebook n'emikutu gyona gyona eryendawulo emigaika baatu gyona gyona gyoyinza okuba gyona gyona tugirimu community ogenda okubategeeza nti tupandise kyetukoza tubateeka era tuwa ozakutyakunako ale bakowola mwena abali abasoka abali iwanga lya edi tweyuga sobola okutwala obusoga mubontoni abasebo twakomanga nga tujja mu bidaguzo wakati wa basoga sete basoga community bwisuuka ebanange wavaayo byatambula bulungi era tukwataganya anti twali ku anniversary baba mu luvangano bw'abasoga nsete ndiife basoka community batwala etiketi tutena kyonna ekyayinzeeyo aye nga byajja kukalamu begamba omukolo gwajja kukalamu ekyamazima era twanyumirwa twafuna mu ebyokwega bingi nti abantu abasinga bungi naddala mu Abu Dhabi basobola okwebonanganaku okubaganaku amaiso waba n'omupiira waba n'okunuga kwali kwamaani ekyamazima okwegaisi bweyongeramu twaire ng'abandi twewiziganiza kujaita abantu aye twajja okumaliriza abantu bigwangana ku mubifuba nti mulamoja kuba ati amaiso buswani nga tubonanga ino direct so ekigambo kyabbe massive era nsaba nijja ekyo uza kubaako neyanzibye Nizamo amaanyi ntimpezano baba edwawo okire okumosi mwanya mukutabuza anniversary kati omuntu oyajengo omusoga ali eyo atasobola kutegeera kinambi ekyanniversary osobola okukimunoona ku baba yabambisiyakalamu neyanziza kyamazima anniversary bana soga community eno mu UAE
association eno twagitandika mwaka oguwere. So anniversary eyo yekwalimu yali yakugeza mwaka twagitandika officially mwezi gwali gwakuna. So nebinaguzo ebyo twasalawo nti kuno kube ne bannaffe abali best mu Abu Dhabi, ne bannaffe abali best mu Sharjah, abali Ajimani, abali Umarukweyi, abali Fujairah, kuno twavanganira Abu Dhabi. So ni anniversary eyo yetwaliko ayenga kyakukola kalamu yatwakifunamu. Advisor bana abana ono kamwa kwogera nti advisor wa kinywanyi kafufeeta abasoga abawanganga okukwala baba omukulu isukayo ndira kusooka experience ekiragizo yali etya era kwa abantu bitu bwayiga ibitu bwafuna mu kitalo zetu twahava nabise Yanzi somutesitesi nga bulido buli awo abantu abandi babaawo ebyokwega bingi era wabaawo byetufunamu okutoola ku omuntu Katonda yakawula n'entegeera nga ofuna ebyaka kati waba nga twakawula nakitonda kwingiza byaka mukifusigo enasiyokalifuna abantu abasinga abasoga abo baye bafuuliranga bwirire ababaire ngeeyo mu Alei ababaire mu Abu Dhabi ababaire wa abawulira buwulire nti eriyo yebeeta Fidisma yebeeta John Bosco kati bamungu kati tunakolo twafuna chance twayagana one-on-one twasobola okubuganisaganya munamuseyo ekisoga buli omu yaabona mwine era twava abasanyufu eriyo abantu bangi baali bamaze ibanga nga tukalya ku mmere yaife ya busoga tunakolo bajjaku omwana yali ng'alima kimubeerade alimu kimubeeyo muboyisi nga tasobola twakusesinga kufuna mukiyagala naye bibiri ebala okuva lweyayita ku mufaayi kuno oba ku yuteri nkanifulunako olwo yasobola okugazalinga tegaine zibakinamba kinamasoka bagema ebigo bazaana omupiira beepena bazaana ludo twegamba olulimi olusoka lwanyirya era abawala biya batulingirira nga bebuusa babano balikuba bikyayenga ife tuli masano gateire tuli kusamusa twegamba tebwetwatambula era twabanga tutambwire bulungi omupiira gwajja bulungi ettiimu ey'abakazi ey'ettiimu eya Abu Dhabi yabanga ewikire ettiimu ey'Dubai egoola endaba kwawaawa ekyo kyawa twasanyuka kuba n'omupiira otwasinga okulima ogwali ogw'olunaku era ekikopo baakitwala so twasanyuka Asukira irala ebigambo ebyo bali kutangaza abantu bali kuyita abasiba kirungi kusibwe naawe baba nata nendo otegeza Teacher because wasubira kobe nako mkontiaje ngodi awo akalifuna moralo ebega itaku ngodi awo wanawuza irobozi ilo chechi ndokulira ku aizo funga baba